čega kao on mafijaš i kaj političar neki rekao. Biznismen, da. 2,5 milijuna dolara. Pa nije onda taki, valjda 25 milijuna dolara jebo, 2,5 nije. Kako je rekao? 2,5 milijuna dolara mu samo trebamo dati za to. Ali ne bo mu ja dal, voli me kurac, ti crkni. Mission Pest jebate, prebel me jebati bok. Mene je prebel, tebi ništa. No dobro, prebel je tebe, da. Evo me u punom sjaju. Psihijatar. Dobro, ajde, nek ti bude. Nazove ga. Psihijatar da zove. Pa sam čisto okej. Sve u redu s menom. Danas je lijepi sunčan dan. Bring. I assume I'm not getting another coach anytime soon, so we need to play. My grip is getting loose. Pička ti materina, kurvo prokleta. Ti si joj prvi počeo vadat. Kaj si? Prvi si počeo vadat. Ko si? Kaj? Jesi. S kim? S kurvama. Kurva si naručivao. Što ti znaš o meni i mom životu? Psihijatar ga tak krade za polare mjesec. Kad si sa mnom... Meni to pomaže, dan špička ti mandarina. Keep practicing those breathing exercises, come see me soon. Samo smireno. A kaj ne kužem? Kaj se uči poručiti? Ti ubije jebote. Kam si išao? Psihijatru. Psihijatri. Baco si se pod... Stari moj. Kaj si ti suicidal? Ne opet. Koji ti je kurac? HZ trubim. I radi trube si se ti bacio. Jer nisi mogao trubu naći u auto. Evo psihijatra. Dobro, ako me neko vudri jebat ću i mater. That says my life was crazy. You're claiming the victim. Dobro, ja mogu ići. Možeš? A ti ne moraš na ispave tiči. Mogu ići psihijatru. Ovo mi je sad pomoglo i sad sam bolji čovjek. $500 sam evo upravo zgubio, a imam i samo 8. Bolji si čovjek sam. Znaš kako sam ja dobar čovjek. Ma ja uopće neću ni prostačiti više, ja sam novi čovjek. Ti si lud. Jesi tako lud? Zakaj me vređaš opet? Možeš raznesti. Taj trak ispred sebe da ušku daš para. Pa zašto bi ja to ikada učinio? Ja sam pošten čovjek! Prihvati tu činjenicu! Hoćete se vi slikati? Excuse me, sir. Can I talk to you for a second? Talking about a hotline straight. To je dobra misija. Joj, sad moram za ovoma ženom trčati. Ne, rejsati ju moraš. No, rejsati, kaj već. Jel boš crkao ili boš pogledao? Ne! Ne! Što boš s krajnjim heltima moraš pobediti na kraju. Oh. Šta proživih majko ti jebem. Dolazim doma. I dojde doma jesti kokice, nema veze kaj ga žena prevarila, kaj zaklal tam tipa zameril se gradskom glavnom mafijašu.
Je. Ja sam tvoja noćna mora, stari. Pa istina. Pa pička ti materina mala. Samo sam teo bicikl se propelati, ali ne. Tvoj midget S tu mora meni srati. Nek radi čovjek kaj hoće. Nek se zabavi. Mi smo se tu došli zabaviti. Ti mi nemoj govoriti kako ja da odgajam svoga sina. Jebi ga. Skuro si čovjek u kožu. Koščačić. According to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. Hands and spread her legs. The super probably here, isn't it? Sad ste gotovi! Ovako ću iskoristiti. Idem sam do cilja. Ljudska žvalkača. A dobro, možeš pištolj. Mogu se pucati da... Boli me kurac mala! Koji kurac i kurica pušala na krivim mjestima! Ja ti sam dobro hoću u životu! Cuki nisam precizan u zadnje vreme. Znaš što je, Since when the TV people and drug dealers start hanging out? Mrtav je, dobro je. Ja se trudim najviše kaj mogu. minus 20 na kredit. Cigara, more. Kaj, za to boš mi dal, imam tu minus. They're not hiring, not even a shopping mall. To je ovdje. That's nice. Online. Yes, I really am. Do I sound like I'm online? To je budući ko. Kloše. Sorry. No, it is nice to hear from you. It's just me and my man. Koju pičku materinu? I think someone's trying to talk with me. Oh, Jesus! Whoa! Mislim se kao voljno mozak razneslo, evo te. Ne, ja mislim da je okej.